I district sungu I khopiu lamka khan to na ding ni department campaign pan lak nga ma nga ya yai te laga kum tampi anakinga event no lo MSRTC Manipur State Road Transport Corporation ten mun tuam tuama kum dang anaki khano lo nekle da na om ba sa sol thak yak non wa yai te kha khapta khara bangza vai pa ya bhara mundang to bangza ki hiya chỉ khá aditya là gen pi thei diom ke a hilele tu kuma kyong thak chu bangyam chile singap tana tai ding kyonga buk pia tai dia kyonga wai kai loin par bung le thal lo na tai sa a wai cha mun dang dang le kyong hi tu komin I district suwa transport le communication lama ham phan lian pi nei wa minister transport minister ema sing tang mi lam ka kho suak mi ya Vung Zagin Minister Vung Zaginin yai muna MSTC online staff regular lo te mi nga suspend hi igam sung khan to the na din hi government office le nei tu hi nai law nga ya yai te kha department te le an en nge ding ka ging ta hi yai dan te kha yet chang na fanom lo ya ke le negligence ya amu ten mo lo ya ai ke le amu le asumom lo ya chi bangai to tham ching ma government a sarkar a hi ziaga nel sia mok ding ai ke ya isep na kem pewa thanop na to nei tu hi na to isep ngai hi lam ka khopi sunga kum thum nungin traffic jam chi vocabulary le kam tengwa om ngai ke ya himale tu lai takin hi lam ka khopi sunga nitengin motor khanghulul maya especially peak season poimo tak Christmas ai kele New Year chang bagini ilampi teu koching ma ba hi yai lampi le ikhopi unplanned city hi politician lamkai tele visionary stand bangyam ngai to ding tedim road kha at least 6 plane I demolish ngai ya ya ding political willpower ngai ya hangsan na ngai leadership nei ngai vision nei ngai ya yai kwanan hi masadia imphal ten le copy to pi tak asu chimwa copy lom ta su asu hi lamka le tedim road hi congested ma ya Christmas chiang bagin hi vehicle free road copy dang a hi bangun ki thele hoi diam chi bangai to na om the for example pune va pai chen hi M0 la motor hi mi malut ke ya ai kele copy dang ai chen hi truck de soon peak hour chen hi truck lut a phal ke wa Link road bang chibang ane ding I copy bang chibang hi thak ding adiagin tedim road hi lampi out of 170% bang parking aboy hi yai transport office hi igam sunga always sitting the wrong headline say ya to a minister pan hi on hi thak ding le to a department ni pan nak pian lak thak to zel ding tu da lak wa na tunga ki pak tu igena yai satupi zon la to zel ni require so da hi abana video e ding a le tukum now pangte siam sinna education bang chitugin effect kha yam yai kadin nai le lamka khopi sunga ding one of the best and one of the best schools te laga khada hi ya elite school le ya young learners yai mon hi education learning center laga hoi pente laga khada hi khovel inana the kha ngai lo 93 boy lai nunga ding hi akhat vein adin khasagi sa tamzo school ki khak ta hi kumdang hile final result le swakin ding kumnon che admission boarding dan le plan kine khin ta ding hi himale tu komin ei ki ai lo khovel mi tampi boina education system ki closa
yain naw pang khasagi sung classroom om khalo ki discipline lote bang chitukin impact nei ding hiam chi hi gen hak sama wa hi tulai ni society sung yet chen hi viral video viral nu mei gangster ki swal khong le tamma ma ya yai te kha kangai to chiang in school kai lo zia go idiam ibiakin khak zia go idiam tulai hi video et ngamlo lamka khopia parin tamma ma hi tokom itate exam sakleom dia exam saklo poleom dia fi pe poloma fi pe lo poloma kinial na tamma ma hi inga itu ading khar chu class 10 te kum non cha bang chiding 12 te bang chiding exam khem pe promotion mo mai vek diu ya ai kele tu kuma online class la khalwa i final exam gelo te kha promotion bang chi piak ding wai te kha school khen mai ngai di hiam ai kele understanding a hi ding yam tu ngai pandemic la ya lam community ki boy na ma khare hile online class effective ya meeting in afford zo ya ai kele amin mai fi lagut jak ki bol ya kinial na tampio ma hi fi 30% ki pe peding chile a pe ro ma pe lo lo ma yai te kha monitoring system in district administration education lamale pannak pai lak de ngai lai ya education tu kumai neglect penukha bangchin recover ding a repercussion bangchi banga ong dengking non dia chile ngai to thamma ma hi education lam edin tu kum chu gen ding atam ke ya hilele naw pang tampin classroom miss wa online class in ki ya phone afford zolo le mi tampioma ma online class ka amin mai mai ki ya effective tak tak chi bang hi ngai to tham ching ma ma hi yai Hornbill Cable Network pandemic like 2020 ya education damage le a problem ko ya pat non dia chi ngai to na dinga yai muna kon cover hi tu kuma din year ending video ya yang lana sa kon report hi yai kadin nai le zenhang cemetery ya tu komin hi mi hing pool covid-19 pandemic khovel mun khat chau kia le lo khovel pompi anging saka lamka khopi sungale mi bangza hiamin hinai na chanwa hi kumdanga na tampium le tu tunga pen atuam amana bangyam chile e sing tangmi te chin ku kimi zote I culture nak pinon fek hi I traditional le ton dan e chena e sing tangmi te mis eat ma te hi wa mi ki ngai sak te wa sini mania chom ngai te hi wa hi himale tu tung covid-19 siangin I culture nak pin on fek kha hi bangchi bangong fek kha ai chale len khom tut khom zai zan khowa la sak om non ke ya mi si nei chang ni agang thei pena phum khiat apoi mo ta hi yain kha I culture nak pi non effect khadi le kiloma igam sunga ya chen hi office na semte school teacher te ke le sem na khat po I social responsibility le I office na te hi balance sak sama ma hi ke le telin bang jiang yam chile mi si khem pe iwagal soma ai kele mo kha khem pe if pa ya ile 365 sa working days at nak pino effect khadinga hi lamka mi piten Christianity ngai sangwa zo ton dan dik tak ngai sang hi chom ngai nai de hi himale hi te kha chen sun ta ya pandemic ziagin tu line sigal dan le tuam ta agang ma ya yai kha hovel development dungzuin hi ong khel to zel lai di hi le kiloma hi mi si khem pe ikidel dual chen ha igam sunga ahoi ke china hiloin apoi mo tente nei kele ina sep nama ngai poi mo in sigal dan kha systematic dewin ki bol ta le banga chidia wai kele si khem pe mo kha khem pe social gathering khem pe apai te kha office man ngai lo ana sep na ki pe zo lo ngai kele I balance sak sama ma mai hi yai covid-19 jagin leng khom tele effect ta ai kele I mi sevui dan tele nak pin effect a ya impact kha bang chibanga ong ki khel sak ding hiam chi kha ngai to tham ma ma hi chenang lamka Hornbill report apanin Hornbill digital cable network adinga mang tai thul report kan hi ya tokom lamka khopi sunga le district sunga covid-19 jega ana si sale han volume te zo sia Hornbill cable network in nak pin sunu wa hi covid beinai la wa hi ziagin social distance nasatagin hi dingwa to abana yet ding hile bazar la ya kilalo covid biagin sungchau kilaw yam chi yen non de wa hi ya kadin na ro rai le te dim ro rai ya
New Bazaar ke one of the most happening peak hour here tuni date 28 here December tukum Christmas ai ngai to ding kha doi le tukum to ba ya ai to kitoni na kholaga mi tam join coronavirus kilau ke ya mi pi kha random pick up le mass bu atam zo ai le bu lo le tam ma mai yai Bazaar mun tele ki khop khom na political gathering khonga corona lau ke wa hi le diagin na tam zo hi corona lawin Christmas le bol the lawin leng khom te le ai ke le mimal chera akibol hi tunia diagin na tam zo hi bang china kimines wa ki khom no loi le pastor te lo bang ki pia ga ya tholom bang chila khomu ki biagin igin na te le nak pino ne fek kha yai pandemic in yai tung tanga pastor te na bang subjel wa a workers te mission ten lo oi ta ne pe hei naw ya chi kha ngai to tham ching ma mai ya yai pandemic in tukum ahit khalo ko ma ke hi tunia Hornbill Cable Network in year ending special report ipe yagurchu yai lampi poimo tak the lifeline of Churchanpur tedim road hi Imphal le ataya Imphal khopi so demolition aning tuagin hi asu chim tawa Churchanpur le a population to agarium za to yai lampin pozono loia future generation ding ngai toile yai azia da ve kha suk chima 6 lane begi bol ke waile ki boy ma ta hi khopi dang ai chen hi mun lai li yai dan te no vehicle zone ba pong wa ai ke le link road te motor pai sak wa ai ke le truck khong lu ding phal ke wa hi yai menes na hi traffic ten nak pin headache lung boy na tampi ne wa hak sang na tampi to wa tu line hi arula khau jiagin monitoring system hoi do ma yai left lama motor neu yai lama motor neu khal lama motor lian chidanin management akibol ai lam ka khopi sunga one way atam te pen traffic flow hoi na din pan na satang iklai emale final solution to yai te dim road demolition bo hi te ngai lampi te kek le te ngai ding ai yai kha ai thei ma sa sai gam it politician visionary sai dinga achilin chu kha dinga le anung cha generation dang ja ding ni patwa ma de hi lam ka khopi sung a population in mi tam ma ta a khopi hi congested kine ma ta hi lam ka khopi sung ka wak chen hak ka sang ma kha chu public toilet yai public urinal mi pi jun thak na tom chik te la kha dai ya i population to aveng to erin veng china ki mamo hina jen pi veng tam lo chika o ma hi 2021 lam kai improve som na diu chu bang hiam chile public urinal atam zo siang tho se sem hiu ngai hi bang jiagen bus parking gelak public gathering lak ia chena bang hom ki khala min bang le za zo loin jun thak na aki thasum gom go ai wai ka thagun man wa thai ke wa public urinal nak pia ki wat lai jiagina public urinal om lo na mun tia mun lem lo in mi pin na tha je la hi yai dan public urinal in nei teu hi siang tho takin koi ding wa atam zo sem veng china every 5 meters kinai thele le ki dai ton nai lo ding ya toai nei za ro khalam ka population ta sin hi tom lo mai ma lai hi ya in nei tam zo hi gender numei lam ta ding thak hak ma le kilo ma yai bang numei hi le thak hak ma di pasal ta ding convenient na hilele numei te adi ngai to chen ya lam ka female te jun thak na ding ai kele jun thak na kining ching de unu na thak the na ding hi nak pe ai lam de ngai lai wa hi Hornbill Digital Cable Network Churchanpur District Lamka Progress Dan Year Ending Report yai muna Tedim Road 102B Guitero Lekichi yai lampia kadinga yai lampi ka crore tampi senga government in on hi lu do hi yai kha igam sunga development nak pyang khang to dinga hi lampi te na satangin khek lamdang no ma international standard le world class road om ki nei dinga hi yai kha khan to na chikhara ya ki pak huai golina politician te lam kai te ni ngai to thak ning kha chu khan to na ong tung te kha ki prepare man loi khang ni la hoi ka sai isa wa hi bang chidan na chi na dong mai the wa hi igam song khang to ma ding yai kha potential hoi ma ya look is policy golden triangle thading da na mission te su da ya
ya pat behianga pat tedim road barma khopia lu dinga hi yai tedim road ki na pen yai lampiong progress to kitonina igam sunga nasatakin landscape ang ki hek dinga hi kachi na in bang chibanga yai khamtonang tuning di hiam manipura rail head on lut chana kol levai te nak piang tam dingin khatve cha I monitor kewa ina line permit te zat hoi kewa au jajari lut sakwale ei sang ina ong tam zo thewa hi yai ka ei sang somehow zo dinga hi wa lobbies politics along ki mol the di wa ya yai economic reason chaw yet loading yai khovel tok ki henglam dan dung zuin ele mason to zel di ni I vai hom na teu ki vai pon na teu yen kol the di wam khovela I chena tripura te hi amao gam sunga vai hom zonon kewa bengali ten hi overpopulate wa amao kha minority swa wa hi yai dana manipur gamale kol le vai te nak pi monglut sagu big tagin churchanpur I chena ADC lamten license alut trading zat population control hi ma ngai ding ya yai be hiang hit international trade center ding plan om jiang hin chief minister pa zogal football line chief guest nong paya akile ki chiang na chandar kirti pak hong ka hi chia mun tampia pak hon thei ya bang jaga be hiang chaung lung lu do ya tribal te hi igamilei te hi midang te ke mok zuak te ke ya mi le sak mai ding ke ya I copy te we chen hi manipur tribal te le plain area te phaijang teng te hi yet chena tribal area tamma ma ya phaijang mi te ni igam te go ma hi tu le tu in le igam sunga forest department le house te nak pin ki nang to a chekla phai wildlife sanctuary chekla phai reserve area chiu to forest te a chiu to yai tung ta kha nak pi ai ngai to thak deu ya igam sung khan to na ding hi I ngai to de ngai hi yai lampiong ki bol jang mok thanop ding hiloin sanction ni dei jak chawa I sil mok development chok ngai to di hiloin banga sequence ding chi le ngai to ngai ma mai he lamka 2021 ingak law le ikinep pi ma mau bang hiam chile breaking news one of the biggest budgets sum tampi senga major project onglura hi le bang hiam chile medical college kyong dinga hi yai kadin na matamuna hi ya kiparin alampi tai to dinga 10 minutes I get 15 minutes drive muna gam donation au ma hi yai budget kha 325 crore vela hi sum tom tham chika hi ke ya hi yai kha asep di bang taga sem di tak ten hoi taga in na tong sema tu khanga sum tom chik mu na ding ai ke le hau sang na ding ai ke le mani ang khol na ding zang mai lo asem ten kha khang son te ding ai tu ding asum to ki tuagin best quality I thei te na ding hi Christian tagin Hornbill Cable Network in appeal ahong ki bola he tu lai tagin I district scenario yet chena district hospital the biggest hospital government hospital private test na te ke ya public hospital sa ni private hospital te ni facilities oi nei zo wa test di teng sum nei le lowin private aki zela hi ai kele tu ko ma mai le ina tua khatawa district hospital challenge tuam ma yai medical college ongom chena MBBS jil doctor jilum ki tambe dinga hiya yain kha dam doi lama pilnal siam narak pin sang sak dinga hi kwa hilele amo pokha tu te kyanga ya pilo chu yai sarkar mi pite dinga itona 325 crore piak te kha thei tom soga a hoi thei pen di bangin izang dinga igam songa dam theina pilnal siam na dam doi la na pin ong khang to sang le chi Hornbill Cable Network in to 2020 year ending report on appeal mang tai thul in con request ai 2020 chi chen hi dam thina lam le khang thua ding kum zakhara tu lai khang thak te ai zang ma sa go mi hing pool coronavirus ahongoma tu ni tanin hospital te ki khaga hilele lam dang khat chu private hospital ten hoi tagaran thewa hi private hospital ten test na din sang khal zanga lawa misite ha no kwa ma ki hongai ke ya misite akibuya PPF ai ke lockdown ichiwa lockdown like administration failure dan van man ud zat sawa vai hom ding ki om lo dan hi mu the na ma hi
2020 coronavirus jagin kum hoi lawa hi a school ki kai thei ke ya biagin teng ki kha hi bazara corona lau ke wa biagin sung chaw la u ya Christmas leng khom le Christmas sane khom om lo jang mit thi luang mit tui nap tui luang khopi sunga nupi naw panglung hel tam tak om hi khopia ki manglo di hi jang hotalama delwa hotalama corona om lo hiam corona ki chi hi human rights manipulate na thunei sen na dinga apan lak naw hiam 2020 Hornbill Cable Network in evaluate le progress report card year ending report ipiak na politics le igelo the ke wa hi sing tang mi te outer manipura 90% bangi cover wa himale i political seats MLA le MP ne izap te wi chena gam nei tu te nakpin ong ne chilo hi chi ithewa sensa song kila thak non dinga hi a yai sensa sun chena bangchin voice nei the dingwa sing tang mi te minister bot ni chawi nei wa MLA bangza hi ami nei wa he to komin by election singar area oma uncontested pu gin suan haw achinga hi yai uncontested kami piten nang hoi lua hi nang chingmai na chiu hiam ai kel internet arrangement hiam yai cho gending mi piten le ke gen lo len thei sa wa hi minister thagine wa pu vung zagin ikipa pi wa hi office aluain MSTC mi gen thei te transport na ding lamka kum tampi ki hi no lo no hi a transport officer minga terminal bola hi yai na sep au dan akilang sak thia minister vung zagin le politician te ka kon request so cho Imphal ia chiangina a sporting facilities you international event le national sports ngole hi tawa mun thuma sporting university ai kele human lampak e sai ane hi chorchan pura individual sporting event facilities le infrastructure ne zero ahia public ground ine wa gallery cho kilam sama buan noi laga boli pegi ge wa hi yai kha minister tel politician ten taw ground on so la zan chen floodlight zan som le khat som le ni a mi pi campaign football final at theina ding in on han cham ma ba chi kon request od a hi MDC te tung tang thui gen u diwam 36 crore akipia dustbin bangza hiam lewa atam zoi musical chair ki tu nan atam obeya atam bezo nung nangol lek tu laiwa to hi election dinga hi tribal development ten tribal union ten hi naw pin a phudu hi yai MDC te election nai pa dinga hi a ana sep dan dung zuin itel ki ngam non na diwam banga hi o 36 crore in lamka bangtan achei moi zawa ai kele ana sep na ki thelo hiya MDC te na sep la thupi ka sak pen chu Sunday close hiya yai Sunday close ka lamka Christianity ten le minang dangom na ten hi religious impossible wai hi chikhak thei mai hiya diversion tactic hiya 36 crore ki jang ting laga pat 36 crore zat dan teu mi pi ten thei odiam RTI ki file thei diam PIL aki file thei diam bangma ko ma chu gen ki ke ya election thak non ding hi ta wai hun chang gen hun dia hi yai kha tukum i politics ai igen the wa hi tukum pandemic line antang ki tu in antang leading zong in bazar i boy phili wa hi miao sal nei zoten stock in lawa igam sung market ko controller chi mu the na ma hi curfew COVID-19 curfew ki puan main total lockdown ki puan main antang be aki chipa pa zela yain kha igam sung business i control ke yu chin aya kwate khun noi om hi yam chi hi mu the na ma hi igam sunga kol le vai bang jaung lut be ahia yai kha train head lut ma sanga kol le vai tampi mu ding ma tedim road lampi a chena business a ki control zo ke hi panilak thak ngai ya khang lai te laga nepotism ki thwala ma ya bangya nepotism chile apa officer ta ta diang kam ting lei be na sem pe lo tengin na amu pen kha tu khang ten khek hun lo yam yai kha khang thak ten entrepreneurship government kam chau ilawa isum sui thei na pani puri phai tui hek sharap bol sammet skill labor ki jil ngai hi
yai kha thu kuma dinga message te laga khat a hi yai pandemic in nidanga ki tua khangai lo auto bahara ting an khang saga bus bahara ting khanga pandemic beinung ini aki control non ke ya lamka point A to point B pai di chen hi auto bahara sang thei ma ma hi yai auto pu te le an thuak lo ai ke wa pandemic line gari dang teng teng tai the amau tai the ke hi teacher te le effect in oma igam sunga ya thak ding a hi le yai pandemic a pari thei thak chu labor law ni thak kilo tom ten nak pia kilo chen ni bong sa ke ji khat ale zo lo je igam sunga mi gen thei tak tak te ni labor law en thak ding le association put ding pan phain ki ngai to hi tukum pandemic ziagin igam sunga ki mu thei chen ma ma khat a hau sa te hau vum lua a zong te zong lua have and have not anei lo ki kal ki gam lama ma hi thunei le nei lo te ki kal ki gam lama ma hi yai kha he guni talo hiam tukum na resolution bang hi dia kum thagin bangon tun dinga hiya 2020 kum thak lai sak chena biagin ai sangam diwam in mun cha sadi hiam zol pawina khongai ven hingayon khongai ven chinla ka sa jelwa no tu kum khongai ven chim ngam di wai a hi lo le pe mengin la kum thang ki pan la corona to pai mangin chi diwam Hornbill Cable Network in Campbell tunia New Year report year ending report kon piak thei hi tana hi a hilele alasa ingai to diang chu Chief Minister pan Christmas gifting museum namtenga ding laksom somon pia yai kha kimu sit na ya laksomin inmun to alam khian na ding to bang chi hi ding ya langam di hiu ya ai kele gom khoma nam teng tenga dinga history khat hi diu ya yai history kha yendil fu lo le ki khen na thuk ja seman tun thei dinga hi a hi Christmas gift ila khak jen jen le ngai to thak non ni Hornbill Cable Network mi pt adinga hi a mi pt voice hi a thei top so ki panga hi a opinion ting na pom ke mai theu hilele a hi thei tanin thudik kidin pi gi ge hi tunia dingin year ending report on petu mang tai thul ka yan na vek pion kum thak chibai igam siam pha ma ni Hornbill Cable Network into te kempe na vegun chibai kum thak chibai